Kemana? Kenapa nih apa? Ih, gue sambal kayu. Kak, sambal kayu mah kak? Oh ya. Siapa tadi mau kata dong kemana kata dong? Ayo, kok di mana ya? Kau dengerin ya sambalnya. Tuh, kak. Iya. Oh, belum. Seberapa kak? Murah. Dua apa ya? Ah, dua jangan ini. Bakso ini mah. Lain dong. Udah kue. Aduh. Tầm mới lạ. Yang mana? Sebelah. Iya wan kak, beneran. Iya mama. Meringkat bulu nih, meringkat bulu. Ya, ayo bulu iya. Anu meringkat. Ayo ke bulu. Berapa? Tunggu sih ya. Gue kak. Di kodong membongkar rambut ya. Juga panjang. Kenapa marmut buntut panjang? Itu aja panjangnya nama beli. Hih, marmut mah. Ayo, marmut lagi nya mah di. Ayo naik ulang sih, kak. Oh. Bulan mah tambang. Kak, iya kakak. Ngeliat ke aing aja kasih ya. Anak mangga kirain. Kira aku lah. Beda gua entar heula anakan. Mirip. Dia mendogan. Marmut terus, marmut mendogan. Wah. Tuh, dengin. Wah, ngena amat. Mana? Amat des. Sinanya nama awak. Eta kan kita ngomong na tuh. Marmut. Ini betul. Mana? Betul. Dia marmut. Betul. Yang marmut tuh. Oh, Kak, hidup dia kak. sialan. Oh. Lebakian nama. Cuci tangan. Ang dah. Ini betul enggak? Marmut. Memang kayak dulu gitu ya. Muai mah. Oh, betai Lina. Ang dah. Sayang. Kena tak. Kau ada mbak sih? Berangan. Lain berangan. Ketek. Ya udah ketek ya. Mau lo? Oh. Anak udah kecek. Oh. Anak udah kecek ya mah. Muai mah. Oh. Anak udah kecek tuh. Kayak buntung jelita. Wah ini kan. Ya. Bentar kalau ada keluar kasih ya. Oh dia mau. Ada utek. Oh nih. Tuh, ketek tuh. Ayo, ketek kan? Ketek. Iya sih begini. Aduh, meis. Kok kita gina? Pas enggak tegina? Aneh. Mana? Dek mahal ya? Kemana? Iya, tandong orok. Buai mah. Kedengeran ya. Ketek. Apa Pas. Ayo, jangan ketek aja. Udah lah. Marmut aja. Lah, angin. Lâu. Tak. Nghe gondrong. Kemana udah nih kotna? Merendek, merendek. Oke, Daniel.